Салам, достар! Привет, друзья! Я Гюнай, и вы на моем канале «Учим азербайджанский легко». Мы продолжаем тему «Профессия», «Пешаляр», вторая часть. Первую часть вы найдете на моем канале. Знание профессии на азербайджанском языке позволяет нам говорить о себе, о своей семье и наших друзьях. Начнем. Сегодня запомним 10 профессий. Hakim, hakim, судья. Vəkil, vəkil, advokat. Müstəntiq, müstəntiq, следователь. Aparıcı, aparıcı, ведущий. Təlimçi, təlimçi, instruktor. Məşqçi, məşqçi, тренер. Bağban, bağban, садовник. Bənna, bənna, каменщик. Katip, katip, секретарь. Sürücü, sürücü, водитель. А вы помните, как спросить кто-то по профессии? В первой части мы разбирали 3 варианта. Sənin peşən nədir? Sən nə iş görürsən? Sən nəçisən? А сейчас предлагаю вам рассмотреть реальный диалог, связанный с профессиями. Ситуация. Встреча друзей. Advokat, ведущий, водитель. Salam dostlar. Nə gözəl hava var bugün. Hə, əla gündür. Mən canlı efirdən gəlirəm. Mən isə bütün günü sükan arxasında olmuşam. Bəs sən nə iş görürsən, Murad? Mən aparıcıyam. Televiziya verilişlərində çıxış edirəm. Mən səni bir dəfə televizorda görmüşəm. Bəlkə səni növbəti verilişimə qonaq kimi çağıraq. Niyə də yox? Mən sürücü olsam da çox maraqlı hekayələrim var. Əgər problem çıxsa, həll etməyə kömək edərəm. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Не пропустите третью часть темы профессии.